Asubuhi ya leo nataka kuongelea mada inasema tamaa ni mbaya. Mpendwa katika Bwana, utaelewa kwamba kuna wale wameharibisha maisha yao, kuna wale wamepoteza mwelekeo wa maisha yao, kuna wale maisha imekataa leo, ni kwa sababu ya kitu wanaita tamaa. Kuna manyumba zimeingia ugomvi, kuna nyumba bumeharibika, kuna maisha ya wadada wengi zimeharibika kwa sababu ya kitu wanaita tamaa. Mpendwa katika Bwana, kuna wengi wameenda hata katika nyumba za waganga kwa sababu ya kitu wanaita tamaa. Tamaa ni nini? Tamaa ni kutamani kile ambacho hauna nguvu ya kukifikia ama hauna posibilite ya kupata hicho kitu. Na kuna watu wengi sana katika maisha wameharibia hata mwelekeo wao kwa sababu ya tamaa. Mpendwa katika Bwana, tamaa inaweza kukufikisha mahali haungelifika. Tamaa inaweza haribisha mwelekeo wako. Ulikuwa dada uko vizuri, lakini juu umeona mwenzako anavala kabelo 32 pouces, we katika maisha yenu hamna posibilite ya kuiuza kwa sababu ya tamaa, na unapenda uipate. Ndio utakutana wadada wengi wanaanza ingia katika usherati. Unaona wadada wengi wanaanza lala na wababa wa watu kwa sababu ya tamaa. Mpendwa katika Bwana, tamaa inaweza kuletea magonjwa. Tamaa inaweza tuma unapoteza maisha yako. Kuna mapasta wengine kwa sababu ya tamaa wameanza kuigusa dawa, kwa sababu umesikia mwenzako anaendelea na unapenda uendelee. Mpendwa katika Bwana, kenye Mungu amekupatia linda yake vizuri. Kwa sababu ya tamaa usiangushe maisha yako, kwa sababu ya tamaa usipoteze Mungu. Kuna wale maisha yao imeharibika leo ni kwa sababu ya tamaa. Najua huduma, najua nyumba ya watu wengi imeharibika leo ni kwa sababu ya kitu wanaita tamaa. Mwenzako amevala basin riche, bwana yako hana posibilite ya kuuza basin riche. Wewe unaanza kamata deni, unaanza kamata madeni. Hange na mwanamke wa kukamata madeni bila consentiment ya bwana yake, huyu mwanamke anaweza kukuingiza mahali pabaya. Kwa sababu ya tamaa unaweza uwa ndoa yako, kwa sababu ya tamaa unaweza poteza maisha yako, kwa sababu ya tamaa unaweza kutana maisha yako inaharibika. Watu wa mingi leo maisha yao imeharibika ni kwa sababu ya kitu wanaita tamaa. Tamaa ni mbaya sana. Kuna watu katika Biblia waliipoteza maisha yao juu ya tamaa. Ona, tamaa ni kitu kidogo sana, lakini kinaweza uwa mwelekeo wa maisha. Kuko maisha unaweza kuitika, unaitika vyenye huko unapitia, unaitika mwelekeo wa maisha yako. Kama maisha yako ni ya 100 francs, itika ile 100 francs. Kama maisha yako ni ya 2000 francs, itika 2000 francs. Usione mwenzako anajenga na wewe unasema wendo kamate deni juu ujenge. Nyumba yenye ulijenga kwa deni inaweza kuua kesho. Kuko watu uko naona wanapata maafese leo, yengine haiko magonjwa ya kimungu, wengine wanaanza kugonjwa ni kwa sababu ya mawazo. Ona, tamaa inaweza kuletea magonjwa. Kama tuko pamoja sema amina. Unajua tamaa kubwa sana unayo inaweza tuma hata watoto wako waingie katika mambo mabaya, kwa sababu Biblia inasema nos pères ont péché et ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Kuko batoto leo banateseka ni kwa sababu ya maneno ya mambo wazazi waliyafanya. Kuna vitu unaweza vifanya vinaleta mabaya kwa sababu ya watoto wako. Napenda niambie mtu mmoja katika asubuhi ya leo, nataka nikuambie kwamba acha tamaa ili uone neema ya Mungu. Acha tamaa ili Mungu akusaidie. Acha tamaa ili uishi baraka za Mungu. Tamaa inaweza kufikisha mahali pabaya.
juu ya tamaa, tumeona watu wengi wanakutanana na marafiki ambapo wameingia katika mambo zisiyofaa kwa sababu ya tamaa. Unamuuliza ulifanya nini juu uendelee? Mpendwa, kama Mungu alisema utabarikiwa mwaka fulani, chunga wakati wa Mungu. Biblia inasema c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se suit d'aucun chagrin. Kenye Mungu amekupatia kinadumu, watoto wako wanakikula, wandugu zako wanakikula. Baraka za Bwana zinatajirisha. Ninainua mkono wangu juu nikitabiria mtu mmoja, acha baraka za Mungu zionekane juu yako. Kama ulikuwa na tamaa ukasikia sauti hii, tamaa iende mbali na wewe ili uishi baraka za Bwana. Nimeona vijana wengi wakipoteza maisha, nimeona wadada wengi wakiharibu maisha yao, ni kwa sababu ya tamaa. Wengine juu ya tamaa wanaanza kukana hata wazazi wao, wanaanza kuonesha wazazi wa wengine juu wazazi wao. Kwa sababu ya tamaa wanaanza onesha nyumba za wengine juu nyumba zao. Hauwezi badilisha mama, hauwezi badilisha baba, hauwezi badilisha damu iliyokuzaa. Mpendwa katika Bwana, kwa sababu ya tamaa usimkosee Mungu. Ndani ya tamaa tumeona wengi wanapata maukimwi, ndani ya tamaa tumeona wengi wakiuawa, ndani ya tamaa ndio kunakuwa bamearme. Uko mtu hauitike maisha Mungu anakupatia, utafinire kukufa. Mpendwa, nainua mkono wangu juu, Mungu aondoe tamaa juu yako na akupe neema mpya. Ukisema amina, neno hii ambatane na wewe. Bwana atoshe roho ya tamaa ndani yako, roho ya tamaa yanguke, roho ya kipidite yanguke. Ukiona mtu uko na kipidite, ni mtu wa tamaa. Tamaa ndio inakuleteaka roho ya kupenda pesa. Unapenda pesa zenye huwezi pata. Uko naona mtu uko na tamani apate $10,000 na hana kazi ya kuingiza $10,000. Mpendo, utafinire kuiba, utafinire kukuwa escroc. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Kadiri unaomba ni kadiri Mungu anakupatia. Biblia inasema tafuteni mtapewa, tafuteni mtapata, bisheni mtafunguliwa. Asiyetumika na asile. Nimeona watu wengi sana maisha yao leo iko ndani ya matatizo, ni kwa sababu ya kitu wanaita tamaa. Mpendo katika Bwana, sijui nini ileta tamaa katika maisha yako, ukatamani maisha yenye huwezi pata. Hiyo tunaita tamaa. Kuna watu wengi maisha ya nyumbani kwenu ni ya kukula ndagara na bugali. Mewe unaona ndugu ya jirani yako biko na pesa, wanakula frit, wanakula sijue vitu vizuri vizuri, na unaanza tamani. Utakuwa mwizi. Sikia nikwambie, itika maisha Mungu anakupatia leo ili maisha yako siharibike kesho. Kuna wale zaidi maisha yao leo iko katika shida, ni kwa sababu ya tamaa. Kijana mpendwa, ndugu mpendwa, baba, kaka, tamaa ni mbaya sana. Tamaa ni mbaya sana. Nimeiona filme moja hivi wanaita Big Boss. Hii filamu wengine wanaweza iona filamu, lakini mimi nimeisikia jambo fulani katika filamu hii. Unajua, wakati unaenda katika lodge, unaingia ni vizuri, lakini kutoka ni vibaya sana. Hauwezi toka kwa shetani hivi hivi. Ona mpendwa katika Bwana, unaweza tamani maisha ya wengine, lakini kutamani vizuri ni kutumika. Kutamani vizuri ni kutafuta, na ukatafuta utapata. Kuko maisha ya watu wengi sana imeharibika leo, ni kwa sababu ya tamaa. Tamaa ni mbaya sana. Tamaa inaua. Tamaa inaleta hasara katika maisha ya mtu. Ndio utakia kutana dada alikuwa vizuri sana, alikuwa akitembea na tembea vizuri, haukukuwa na condition fulani. Wakati umeingia katika tamaa, unaanza kuwa na condition. Banaanza kuambia uko na lala muwese, uko na kunya mavi. Bana kuambia uko na lala barabarani, uko na ikala, hauna tena amani. Ona, kula ndagara yako ya amani.
kula ile mayani yako yasome kwa amani, kula maragi yako kwa amani, kuliko upate nyama yeye utakufa kesho, kuliko upande mandege zitakuwa kesho, kuliko ukule mapizza zitakuwa kesho. Wadada wengi unapata kabelo, lakini ile kabelo nakuletea sida. Kuna wadada wengi wamepata mabazarish, zile bazarish zilikuwa kaburi zao. Kuko mwingine dada wanakujengea nyumba na ile nyumba inakuwa kaburi yako. Ni faida gani uipate yote juu ya tamaa? Tamaa ni mbaya sana. Mungu akubariki sana, Mungu akutendee mema kwa wakati hii. Mungu akusaidie aondoe roho ya tamaa. Amen.